zote ninazo, sijaiona nyingine siku, na tena imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu anishibisha neema, anipa yote yanifayo kwa roho yangu na mwili. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu anishibisha neema, anipa yote yanifayo kwa roho yangu na mwili. Sijaiona ingine siku, na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Sijaiona nyingine siku, na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Maua yote anayavika, na ndege wote wa anga wanapokea chakula chao pasipo shamba na ghala. Maua yote anayavika, na ndege wote wa anga wanapokea chakula chao pasipo shamba na ghala. Sijaiona yengine siku, na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Sijaiona ingine siku, na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Ninafurahi katika Bwana, na kama ndege naimba, najua kwamba nyakati zote babangu ananituza. Ninafurahi katika Bwana, na kama ndege naimba, najua kwamba nyakati zote babangu ananituza. Sijaiona nyingine siku, na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Sijaiona nyingine siku, na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo.
turi mu bukwe kabisa, kandi mu bukwe ni umunezero n'ibyishimo. Bwana sifiwe. Umuntu azavuka tamenya ko yavutse, none hano mu rubanza aho tugiye kunezerwa. Bwana sifiwe sana. Turavuga Imana yonyine gusa, tuzamura ibiganza, abamama n'abapapa tuzamura ibiganza. Pastor, utwihanganira umwanya mutoya, twirukwakirana muri kino kibanza n'ababyeyi tunezerwe. None akarusha abasita ariko none ndahebye, tuzamura ibiganza.
kubenya umwanya wo kuragenda tuzuhagarara. Asifiwe sana. Murakoze kubera ko uyu umunsi w'ibyishimo nubwo umwanya ubusa n'ugoye ariko umunsi w'ibyishimo urabizi ko twari tubitegereje igihe kirekire ngo bigatuma baba batakibaye babiri ahubwo baba babaye umubiri umwe. Bibiliya iki ni ikintu izayibandaho cyane. Umugore n'umugabo iyo bashakanye bagasezerana, tugiye kubasezeranya imbere y'Imana imbere y'abana bantu bayangaha, baba babaye umwe. Habaye ibintu cyane ndazobwira buri cy'abantu bakaba baratandukanye, ariko amasezerano tubasezeranya hano nuko muzotandukanywa n'urupfu. Nta konfuri wazibe n'ibiki byose ni kubyihanganira. Amen. Salomo yavuze amajambo akomeye, yaravuze sonye mu Migani 18:20, aravuga ngo ubonye umugore w'ingeso nziza ngo bafite umugisha, kandi ngo ayo ni amahirwe ngo uhabwa n'Imana. Salomo yavuze amajambo akomeye. Abantu ari igihe twe tubona physical ubwiza gutya, ariko si ko Imana izibona. Salomo yase gutanga igisubizo hano, aravuga ngo umugore buranga bwiza utagira umutima ngo ni nk'ipeta y'izahabu ikwikiye mu mazuru y'ingurube. Nukuvuga ngo physical uko tubona gutya siko umutima wemeze, ariko umugore mwiza ni umugore w'ingeso nziza, ni umugore ukunda abantu, ni umugore ubana n'abandi amahoro. Haleluya. Kandi amahoro ni ikintu gishakishwa, ntabwo apfa kwizana gusa, biva mu bitekerezo by'umuntu. Haleluya. Kandi satani nicyo kintu cya mbere azarwanya. Satani arwanya ibintu by'indoba cyane, kubera kuko iyo hatandukanye umugabo n'umugore, ya miryango igirana ibibazo, ugasanga abantu benshi bagiye bakomeretswa na za bintu. Cyo bituma satani azahagarara cyane cyane ku bintu by'indoba. Naje gusanga ikintu gikomeye kiza gikomeza urugo ngo nuko ibika Imana mu muryango. Amen. Iyo mwiraye mukimura Imana umuryango, hajya mwamwimuye ikintu gikomeye. Dawudi yarabivuze usomye Zaburi 127, aravuga ngo Uwiteka atari we wubaka inzu ngo bayubaka baba bayubakira ubusa. Ni ukuvuga ko inzu itari mu Imana burya ntaho iba yubakiye, ntaho ibiri, ntibikomeye, ntibifite umusingi, kuko umusingi w'inzu ni Yesu, kandi nizo nkomezi z'urugo. Ni ukuvuga niba ushaka ku rugo rwanyu nimwe twaduhugura none kuko rukomeye, mugwinjizemo Imana, Imana izarubera umusingi. Inzu ifite umusingi iba ifite fondasiyo ikomeye kandi bikomeye cyane. Amen. Kuko ifite umusingi, nicyo gituma urugo ni ikintu gikomeye cyo gutekerezaho. Amen. Bibiliya ikatubwira ikindi kintu kizashobora ku rugo, ni ikintu cyo kuvugana, cyo guhuriza ku kintu kimwe, ikintu cy'amadeni. Nasomye Bibiliya sanga amadeni nicyo kintu satani zikoresha mu gusenya urugo. Ugasanga umugabo afite amadeni umugore ntayazi, cyangwa ugasanga umugore afite amadeni umugabo ntayazi. Icyo ni ikintu satani yifashisha kugira ngo isambure urugo. Ariko kuko twamaze kumenya inzira za satani, nuko mu kintu cyose no kugishyira hamwe, kuko amadeni agenda asambura umuryango. Haleluya. Ikindi kintu cyongeyeho ni ingingo.
gufata ingingo. Satani nicyo kintu cyane aza kunda gushingiraho kugira ngo asenye urugo. Ugasanga umwe akabaho navuze, undi ati navuze, jewe sinova kuri rizi. Oya, umuntu ushaka kubaka hari ibintu uzuvaho ukareka kugira ngo wubake. Haleluya. Bibiliya izivuga kuko umuntu w'umunyabwenge n'ugirwa inama, ariko umuntu utagirwa inama nta bwenge aba afite. Haleluya. Nicyo gituma Bibiliya izivuga ngo uzosiga so na nyoko, ni ukuvuga ngo uje kubana n'umugore wawe akaramata. Urugo ntabwo ari ikintu coroshe upfa gutekereza gusa ugapfa gukora. Ni ikintu gikomeye cyane gisabye ibitekerezo birambye. Ikindi kintu gikomeye umuntu kutamenya inshingano ziwe. Ugasanga umugore karafata inshingano z'umugabo, ibintu bikaba biracurana. Ni ukuvuga ngo harya havuka conflict ikomeye. Ugasanga amategeko karatangwa n'umugore, ugasanga karavuka nk'ibintu bikomakomeye bidashobora gukemurwa, birwanya ijambo ry'Imana. Nubwo zavuga uburinganire, ariko Bibiliya izivuga ko umugabo ari umutwe w'urugo. Haleluya. Ni ukuvuga kuko umugore ntategerezwa gufata amadesiziyo y'inama, utegerezwa kugendesha umugabo inama mu bintu bimwe n'ibimwe kugira ngo ibintu bigende neza, munabisengera. Haleluya. Ni ukuvuga kuko impamvu Bibiliya yabagize umwe ni ukugira ngo ikintu cyose muzovugire hamwe, ikintu cyose mugiye kuvuga ntimukarase kubiri, muzobu. Haleluya. Turarangije, katuje mu bintu zo gushingira. Bakundwa cyane, duteraniye hano imbere y'Imana n'iri torero kugira ngo dushingire uyu mukwe n'uyu mugeni, ugushingirwa kwera, uyu mubano w'icubahiro washizweho n'Imana, abantu batarakora icyaha, kandi washushanyaga umubano wa Kristo n'itorero rye mu buryo bw'umwuka. Uyu muhango wera Kristo yawuteye inkunga, arawubahiriza igihe yatahaga ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya, agakora igitangaza cye cya mbere. Kandi Pawulo yashimye ko ari wo kubahwa n'abantu bose, nicyo bituma nta muntu ukwiriye kubikora abihubutsemo cyangwa abitewe n'undi muntu, atabitekerejeho cyangwa atabitewe no kwifuza k'umubiri we, kuko inyamaswa zibigira zidafite ubwenge. Ahubwo abanze yitonde, yigire inama neza, yubaha Imana, kandi yibaze impamvu zatumye umubano ushirwaho. Impamvu ya mbere umubano washizweho ni ukugira ngo abantu bororoke, bagwire buzure isi, bubaha Imana kandi bayishima. Impamvu ya kabiri, umubano washiriweho kugira ngo ubuze abantu ibyaha no kubarinda ingeso mbi, kuko abashingiranywe bahora ari urugingo rumwe. Impamvu ya gatatu, umubano washiriweho kugira ngo bombi babane bafatanya, bamarana umubabaro kuko bikwiriye, mu mahoro cyangwa mu bibazo. Mbere katubanze dusabe abantu bo mu basita taratangira gushingira, batubwire ko bakiranutse mu bintu byose. Duhera mikoro mu tumwe mu basita no mu akwera umugore wawe igihe cyose. Ikibazo cya kabiri, azakubera umugore mu gihe muzaba mukiriho mukurikije itegeko ryera ry'Imana. Yego. Uzaja umukunda, umumara umubabaro, umwubaha, umukuyakuya ari muzima, cyangwa ubane nawe wenyine iminsi yose muzamara mukiriho.
sawa urakoze Mpera Makire. Imakire Mwirinzi, wemeye ko Muhumure Bonke ko akubera umugabo wawe mukabana? Umubano mwiza w'abashingiranywe mukurikije itegeko ryera ry'Imana igihe cyose muzaba mukiriho. Uzaja umwumvira, umukorera, umukunda, umwubaha, umukuyakuya ari muzima cyangwa agwaye. Uzareka abandi bagabo bose ubane nawe wenyine iminsi yose muzamara mukiriho. Ndavuga Muhumure uzosubiramo. Imbere y'Imana n'imbere y'aba bahamya ndavyemera ko wewe Makire, imbere y'Imana n'imbere y'aba bahamya ndavyemera ko Makire ambera umugore wanje, sezeranye nawe Imana nimfasha zakubera umugabo ugukunda, utazaguhemukira igihe cyose tuzamara tukiriho. Azamakira mikoro. Jewe Makire imbere y'Imana nemeye ko Bonke ambera umugabo wanje, sezeranye nawe n'Imana izabimfashemo kugeza tuzamuwe. Awesome.
nkwambitse iyi mpeta nguhaye ibyanje byose nguhaye ibyanje byose bivuze mu izina rya data wa twese bivuze mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen. Kwambitse iyi mpeta nguhaye ibyanje byose bivuze mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen. Kadusabe abantu batuzanira Kadusenge. Mana y'imbabazi data wa twese uri mu ijuru, impano yawe y'ubuntu niyo ituma abantu bororoka. Turakwinginze nguhe aba bantu bombi imigisha kugira ngo babyare bororoke, ubahe kurama kandi bakundane urukundo ruva kuri wewe, bagire ingeso nziza, barere abana babo mu ngeso za Gikristo
kugira ngo bigushimishe kandi biguheshe icubahiro. Tubisaze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Sawa, turarangije umudurikizi. mukomere amashyi menshi Bishop urangije gukora umuhango, arakoze cyane. Imana y'ijuru imumugisha. Asibesa dusigaje umwanya muto, hari izindi za gahunda zisigaye nkeya zitari nyinshi. Murabona ko tutatinze, twagerageje kubizihutisha kubera umwanya. Amen. Hagurutse hano mu rwego rw'itorero rwo gushimira bene data no mu rwego rw'ikanisa dushima kubw'imirimo Yesu yakoze. Ubwo kino gikorwa mwene data yatekereje kugikora, yatubariye mu rwego rw'itorero. Hitaji zote ninazo sitaiona nyingine siku, na tena imetoweka, na leo anazijua hitaji zote ninazo. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu anishibisha neema, anipa yote yanifayo kwa roho yangu na mwili. Nziza cyane tukanezerwa, none natambuka hano hantu kugira ngo tumweze kado twamutegurije abamama. Karibu. Mwarimu narangiza, hariho iyindi delegation yavuye Canada, nabo turaza gusaba umutumwe kugira ngo aze gushima. Sawa sawa. Reka nsabe paroisse ya Musasa abaje gushigikira abana bacu batambuke hano. Dufite impano natwe turi butange, ni muze turi kumwe n'abapastori badiriye paroisse mu Kanyosha n'izindi zo kumutakura Banyagasago. Muze mwese. Hanyuma kubera ko dukeneye ifoto turi mu bukwe, turasaba umukwe n'umugeni baze hano, kuko hariya ni hasi turi bagufi cyane, ariko hano natwe twabaye nk'abisumbukuruza. Hanyuma bariko batambuka turashima, twasabye protocol gufata ibisenge kugira ngo abantu batanga amaturo, naho mwabyumvishije. Turashima Imana kubw'umwana wacu Immaculée, twaramureze akiri umwana muto. Turamurera kuva muri Sunday school, yavuye ku kabara avutse, turamurera muri Sunday school, arakura turamubatiza. Ejo bundi agirirwa umugisha aja muri Canada, ariko kandi akaba yagarutse yakunda kwihererana ibirori. Hari abandi bari gukora iby'umwijima ariko akora ibintu by'umuco. Rero umwana wacu turagushimiye. Rero turashima n'ibi birori byabaye uyu munsi, turashima kuko wazirikanye ukazirikana itorero. Rero agiye kugenda hanze, twasigaranye album yiwe, nta mwanya dufite, twari kuyishyiramo indirimbo n'inshuro yatera muri korali, ariko nta mwanya. Ariko iyo uza kuhaba twari kuyishyiramo mukayumva indirimbo yateye. Rero abasita bagize umugisha. Uyu ni umukorali, mwavuze ko umugabo ari umudiyakoni, mubonye umukorali azigishe siyasaba ikorali, azosigaye igishe nk'indirimbo nkazingana. Rero tudatinze dufite kado twamugeneye, reka
mwigire hino kugira ngo iyi kado niyo itorero ryadutumye ngo tugushikirize. Nta yindi mpanuro twoguha, impanuro yose iri muri iyi Bibiliya. Hari umugabo umwe bamuhaye kado yakoze ubukwe kuko bashyiramo $100. Barangize baza kubasura basanga iracyafunitse kuko bafungure basanga aracyarimo za $100. Mwete muzi birimo mwaba mushika mukingure gushika mu rugo musome ari ibintu byinshi kandi bizabatunga mu buzima bwanyu bwose. Rero ndagira mu foto yanyu. Foto yatunze sawa. Ule ndugu yetu alitoka Uvira kwa mgeni kutoka Uvira, karibu sana. Bwana wetu asifiwe. Mie na represente Canada kwa delege, na tunashukuru sana kwa kazi ambayo alifanya Methodiste kwa malezi mazuri juu ya kijana huyo, na kule Canada halipokelewa katika imani ya Zeriba Church. Maana yake kanisa la mtoni au sehemu ambapo Roho Mtakatifu anasimama. Bwana asifiwe sana. Hatuna mengi ya kuzungumza kuhusu zawadi kutoka Canada, ameshaipokea, ila tu tutaomba tu picha moja nao wale kama kweli tumefika, na tuwatumie picha pamoja nao. Bwana asifiwe sana. Picha. Murakoze cyane. Sinzi mwarimu, sinzi nimba yatanze impano ye, utambuka ukayitanga. Nibaza ko ari impano utatanze sinzi. Ndabonira aha ariko tangora bimeze kushitse. Amen. Reka abageni batambuke bicare, dusabe abantu baririmba akaririmbo kagufi kugira ngo baze gutanga amaturo. Tumara turaza kuvuga ubutumwa za gusenga kugira ngo tuzisoze. Abageni bahagarara aho kugira ngo abantu bature kugira ngo bakaza bazamukiraho, bashire igiseke bahagarara aho kugisekaho.
kuriyemo rya metodiste turasaba